Matjaž, evo, presenečenje, gremo zdaj na novi izziv, pridi. Ja, glej, sedel sem v avto. Nič ne povemo, glej. Najboljše, Jaz vozim. On vozi. Ja. Okej, dobro. Evo ga. Povejte, kam gremo? Ej, jaz predlagam, da Matjaž ne sme vedeti, kam gremo. Da ne, ne učimo primi dol. Dobro, okej. Kak? Po nas. Kaj? Čekaj. Ste nam voziti on? Tak ne. Ne breš ti voziti, ajde, Idi nazaj. Evo ga. Kaj je to zdaj? Ja kaj? Terme tuj! Jezu, wow. Ko gremo plavati? Ajde, gremo. Okay. Fanta, zdaj pa je čas, da gremo mi na trening. Aha, ja. Ti greš tja, ti Kristjan, ti greš tja trenirati, ti greš tja. Jaz bom pa tu nekje, ajde fanti, gremo, akcija, adijo, čao. Jaz gremo. Tam sem na recepciji malo spraševal, ki bi dobrega trenera dobil, pa so mi vas predlagali. Kaj pravite, pri žabici? In toliko gor, ali